Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хорекнавад. Бародаро, инами тена дидестен. Инами тена мо даҳами чойник як фикр каданем, часпонданем. Мақсад бисёр варианти хуб айда. Чемай тифайл, мисол чемай суткой ки калонай, термуси исоусо. Ами вариант беҳтаринай. Агар жланкатон бошад, чойники ам хеле, агар желательно чойники алюминти боша, бо бисёр хуби бадай. Бародаро, агар ки жланкатон боша, ам хеле кор, ам хеле чида, мисол заказ кунен, мо иншолло тайёртон мекунем. Не ки нархи ами тен 30 сомон меиста. Якта шнур 20 сомон дига, як шнур мегире 50 сомон, ишқилаб расход мешава. Метоне ки ҳамхеле чойник чекне и почти як чи хизматона мекна. Интересниш, инай бародаро, инҷа болтай. Ина сиёе ки мебини, и роли шайбара бозӣ мекна, ҳам тока падавада мекна сангиай. Баъд унҷа контрагайкаш мекне, ишқилаб ова намегзаруна. Дӯстони азиз, агар ки ҳамихе кадани боша, ҳамин вариант хубтаре, чемай тифайл пифайл и зиёдтарак мебарад. Гуфтам ҳамея ба шумо бифаҳмонам. Хоб, канали мо Хорекнавад ҳатман дастгирӣ мекунем, ба дигаро роҳӣ мекунем, то дигарон усто шава. Бахилира ҳеҷ вақт чӣ намекунем, истифода намебарем. Зинда бошед.